ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratal kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, bil khusus syekhina wa murabbi ruhina, guru kaulah ben panjenengan sedaya Romo Kiai Muslim Ikram Al-Hadir karne alhamdulillah ampun hadir di tengah-tengah kaulah ben panjenengan sedaya Semulja Al-Karim Ibn Al-Karim Kiai Muiz Ma'ruf Al-Had, juga Semoja Kiai Haji Musta'in bin Kiai Abdul Rasid, juga Semolja Kiai Dito Kiai Abdul Hamid bin Kiai Rais Tajah, hadirin hadirat mustami rahimakumullah. Alhamdulillah, masih syukur dengan kersana Allah Subhanahu wa taala, juga matur syukur dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak Dito acara Mau'idatil Hasanah amarga Ramaguru Kak Dito ibadah acara selain Kak Dito langsung yatoraki dekah Al-Karim Ibn Al-Karim Kiai Muslim Ikram Al-Had, makin baktoh yatoraki. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-manni alaina biwujudil awliya wal ulama was sulaha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khairil mursalin wa sultanil anbiya wa ala alihi wa ashabihi humul aqwiya wal ahibba wattabi'ina lahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin tubda fihi sarairu bila khafa. Qala azza min qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun
lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika wal fawzul azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal ulama wabil khusus al-akh fillah Kiai Agus Badrus Sofi, al-akh fillah Kiai Abdul Muiz bin Kiai Ma'ruf ben para kiai selain setamtona yang bagi sebut tapi kaula nyoon sepora tak berarti mengurangi kehormatan para beliau, para ustaz sesepotisah, bapak kepala desa beserta perangkat, para pecinta manaqib, pecinta aulia, khususnya muhibbi sultanil aulia sayyidina al-ghawsis samadani wal qutbir rabbani al-fardil jami' al-syekh Abdul Qadir al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu wa silsilatihi. Panitia pelaksana sekaligus rangka hol untuk almarhum Kiai Haji Thayyib, tak kelupain deka Haji Syukron tretan dari Kiai Haji Thayyib ben selain pimpinan acara yang terhormat, merupakan pemberian agung dari Allah, saya sebut anugerah. Andi ateme ese cinta deka para wali, andi ate cinta deka sultanil aulia, andi ate cinta deka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andi ate cinta deka Islam, cinta deka Allah. Bedesitung makalah al-mahabbah mislul habbah iza ghurisat fi ardin hasibah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wa kadzalikal mahabbah idza uqi'at fi qalbin thayyib ambatat sab'a sanabila minal akhlaqil hamidah wa fi kulli khuluqin minha tatafarra'u
minhu anwa'ul hasanat wal khairat. Nika saya bisa kaula nyampeaki. Terjemana cinta mahabbah nika mislul habbah pada bereng bebijian bikih monis bete kepe pada bereng sebiki laas kainto sebiki dari kepe nekamun etamen bedeneng pume sesubur bumi harapan tak tandus tak gersang kunian cepakito eseram mestena bikin neka bere moncanakal mari bere bucok tapi punten neka sunnatillah ben adadiyatihi ta'ala meletek pas tombu tambah lanceng tambah teki bene situng sab'a sanabil petong temian tung situng temian kainto abue satos biki ping petong atos bayangaki kebesana Allah sebiki teti petong atos bahkan diharapkan lebih dari petong atos karena Allah atebu wallahu yudha'ifu liman yasha. Bila Allah berkehendak untuk melipat gandakan lebih dari petong atos cuma sebiki Arya Profesor Dimas saya bisa nanganin ngak neka tak bisa lah mungkin meki beda orang kurang yakin ke Allah jarang mikir keper bila tak ada pak beabe jarang keper bisa terimian subhanallah mon leteti keper teti padi neka serepu oleh manusia faedah ben manfaat karena padi ni ka adek muweng berasa maklum manfaat buun paju sekemah bu paju make mode paju kebengan cebetah saungku netra menarua keng saper orang paju keng reng tak saper yo ber ya teti lolong mon kelem yosai ka truk ya teraki kelecas larang reken demian wa kadzalikal mahabbah cinta de wali otomatis neka tante cinta deka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta kaito pada bikirwa bila tertanam uqiat fi qalbin tayyib bedening ate seperse asal iman tade munafik tade syirik ika ate bersih cinta kainto menumbuhkan 7 macam akhlak sebagai tanda bukti bahwa kecintaan kainto betul-betul sejati. Jadi monoreng ngaku cinta ke wali, cinta dek nabi, cinta ke guru, cinta dek Allah. Arya bukti na peto. Nomor situng at-ta'ah. Norot, tunduk,
patuh. Jadi beda orang cinta tak norot. Beda orang ngocak cinta pengakuna tapi tak norot, tak patuh. Ini gombalnya mana? Cinta nacarpak oleh pengakuan. Karena memang cinta tak cukup melalui pengakuan lisan, akan tetapi harus ada pembuktian yang jadi kenyataan. Nikah cinta. Nomor tung at-ta'at. Norot seberapa ta'at kita ada Kanjeng Nabi. Bila pengakuan cinta dekat beliau. Seberapa mengikuti jejak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jarang lek terangaki akhlak-akhlak kaben manakib. Mun pacet ngaku cinta. Cek lenya mana cinta. Gusmu istibirnya ebek to nyara-nyaran yang le cinta bi nyain. Tepak nyara-nyaran nambe. Pas nyain ngocak, Mas, tolong tubuhku jangan kau sentuh dulu, tapi tolong dipijitin Mas kakiku. Norot sampai sepuh. Ada contoh. Sangkuna benegus mu isto ya sabentari ya pada. Apa boleh pas abine boleh nyara-nyaran. Soro mecet semalam poron. Tapi sokor cinta. Mon terpaksa benih. Ya telatenen berenggusmu ese keripik di bebe micet. Torok di tongkat. Sampai depak ke betesnya lecu kemelan. Tambah gembu. Depak ya tas atau ot ya benih cukup metok ngerenyeng. Depak dek kerdu je ya kelenger lah. Lesoh sobung. Sebede norot. Lah sampian mun ngaku cinta bukti aki kelaben at-ta'at. Mondek Kanjeng Nabi seberapa kita melaksanakan sunnah Rasul. Mun fardu ben wajib le maklum tak bisa itinaki. Ben kula celongak mun ngarani orang daerah pendem pajeran pas tak ngelakona fardu. Tapi cuma sunnatir Rasul. Beda saya berbentuk solat kira watib, duha, witir. Ini kabur-leburnya Kanjeng Nabi. Seberapa ukuran taat kita untuk membuktikan pengakuan cinta itu sendiri. Syekh Abdul Qadir Jailani ini ampon kabebe. Seberapa kita mengikuti akhlak beliau. Syekh Abdul Qadir Jailani kain to ampon mutawatir ben masyhur. Ma'ruf. Zaman 40 tahun kain to ba'di khuddamihi. Sebagian dari khodim epon. Nerangaki bahwa selama sengkok ngelatinin Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani zaman 40 tahun. Arya Kanjeng Syekh bila salat subuh ngangkui wudu isya. Nah berarti mun ngangkui wudu isya yang kui subuh tak betal kain itu. Berarti tak saren. Sebab mun saren ni kebetalnya mana. Ahlan usahlan Habib Mahbub. Ngereng beb. Kula sekecek beb. Lemun sampian kelar nero nikah. Engki subhanallah.
Malak bila ampun mancing isya jamaah mari isya kainto adat epon Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani masuk deka tempat khalwat, di mana tempat kainto sudah tidak bisa diganggu oleh seorang pun, baik orang yang dekat atau orang luar. Sering-sering kali Syekh Abdul Qadir Jailani ketamoyan otosan dari Ba'dil Khulafa, Ba'dul Umaro. Ini kan ngerantos sopu saya mangkin. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani bila ampun mancing dekat tempat khalwah, kainto bener sekedar injizab, tapi istighraq. Syekh Abdul Qadir kainto tenggelam dalam lautan nur cahaya Allah ampunan. Teti tak kerasa saking dari nikmata motomo sopu. Wudu esya ekebei sopu. Oh, hari ya saya beraben oleh keterangan tok tak bisa ngelakoni gineka. Insyaallah. Keng sekadar cinta sebedemanter andi pembuktian oleh rezeki dari Allah, amin. Cinta. Nomor 2 ar-ridha. Ini kebuktiana cinta. Sab'asa nabil minal akhlak. Pada bi kepe petong ulen-ulen keng mencinta petong akhlak yang terpuji. Al-muwafaqah telok. Senomor 4 as-sakha, demi orang saya cintain. Senomor 5 asyauq, summal ishtiyaq. Bila cinta ada ke Kanjeng Nabi, rindunya ukuran berat. Kocak candreng makin rindu berat. Mari rindu berat kain to berbuah ishtiyaq, intim. Nomor 6. Nomor beto apa? Nomor 6 adalah al-mujahadah fi sabilil wuslah, berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga dan pikiran untuk bisa bertemu dan kumpul kelaban orang saya cintai. Maka namun ulama bilan sering ya qadhah ebekto lak melak nikah ketepangki kelaban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahkan kelaban para aulia. Otaba seten puntena fil manam ebekto sare kainto ebekto saren, karena asyik kedekat Syekh Abdul Qadir Jailani sering-sering amempe beliau. Nika tandena orang bekaliang kak derajat, orang mula amempe wali, kong langkong wali sepon andi martabat qutbiyah. Le orang sa amempe ni katandena bekal tek derajat indallah pun. Mun wali banyak, tapi mun kutub nika terbatas sampunan. Mun Syekh Abdul Qadir Jailani qutbil aqtab, kutub pepan berempan kutub sedunia. Lalu kemudian Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani terangkat sebagai sultanil aulia, sultan. Semarina gelar qutbil aqtab. Kan kutub tok raja bu. Monoreng ebri rezeki mempeh wali seber martabat makom kutub. Moning Indonesia lambe Al Habib Abu Bakar Gresik. Ini kamu tafak ampunan bainal ulama bahwa beliau sahibil qutbiyah. Si paling teki Al-Ghaus
Al-Ghaus kainto sedunya cuma situm. Mon kutub kainto berdesa debu banyak bitongna keng terbatas. Mon aulia mangken kainto wali kainto pada bereng bitongna nabi. 100.000 poncul 4.000 sedunya. Ning Indonesia tok berempah, ning Malaysia tok berempah, sampai sealam dunia kainto setiap detik tak pernah kurang dari 100.000 poncul 4.000 neka aulia. Walaupun martabat kainto iki bervariasi. Cecil panjenengan, oti jarib ta'rif, coba dulu baru tahu. Sebagian akhlak Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani etero, atanya dek ke guru-guru, saya biasa manakib, napaan saya gempang etero, pas petetep mudawamah. Panjenengan mari maca sholawat banyak, tujuaki dek ke Kanjeng Syekh Abdul Qadir, maos Fatihah senapa kalih ben malam. Pas maos radhiyallahu an, radhiyallahu an, radhiyallahu an. Terusan sampai nyedeh. Kain to bede sing ngoti, akhira amempe. Atepangki kelaben zalikal wali wal arif wal qutub. Le mun le tau rasana amempe orang rajengan nikah tandena abad tibi bi Allah bekal yang ka derajat. Otabe pertanda bahwa orang saamempe kelaben sorih mukafahah nikah bekal ebri makom. Walaupun tak 100% sebagian dari makom dari wali seekemempe. Sokor tak pegai jelet. Kainto para kanca. Mon aulia senekat tok kita kutub nika gelak kaya sapon bitungna 100.000 poncul 4.000. Mungkin di antara kita keng kita tak oning kan mangkana kita kainto tak oleh ngenye merendahkan meremehkan martabat orang lain kebetir orang si eremiaki kainto tepak mare yang kak sebagai wali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para tretan mun wali banyak dermet ngerwali ka into mas muslim kulang kicaan kia perkara ka into nika tandene orang wali perkara manakib diki metrosaki kuletak tak cerita tentang manakib kengker ngokerat teria malai tambah cinta deka wali yang kina bayangki nekat tobon kulit sekecil dan mata tengeramon orang jiri wali maka ampian tak kenal saungkuna debu makolah kainto sangat horibah. Ben kadang-kadang yang bagi yerep tako ekebai bendeh orang sekorang bertanggung jawab ekebai jel-jelen biasa namun bareng kebai jel-jelen ini kata apa terus bi Allah telok kain itu melalui al-khatirur rabbani seten buntena al-khatirul malaki sebab khatir ni kan macam pampak beda khatir syaitoni apa makna khatir je mas muslim lintasan hati akrentek sete saja tadi ombak ada angin murabade kerentek yang menentukan itu khatir beda syaitoni bangsa setan beda khatir kainto nafsani bangsa nafsu nika wajib tolak nika ane ke sebenarnya aku dedek kebaabaan kainto
kadang sponsor teki hajo cek bener padahal nikah depan ke neraka. Nomor telok beda khatir malaki lintasan hati sebangsa malaikat nikah ilham. Selebih teki khatir robbani dar matung situng jenengren kimule depak deki ebelai bi rukuru na bancenengan kayak itu insyaallah. Mun khatir malaki re de remah, mun khatir robbani re de remah. Ben tandene khatir, tandene dilu, tandene tok. Kula tak nerangake tong setong. Tandene khatir robbani itu adalah al khatirul awal. Niku la yakdzib wala yukhti. Tak bekal lopot, ben tak bekal ngebos. Pasti tepat. Ini kasih eteku oleh ba'dil aulia. Keng lebih bagus make tahu tahan. Cek keluar. Kecuali mun beda amr perintah dari Allah, mekeluarkan itu tepat. Satu contoh beda orang debet, mak kebenaran bi khatiril awal beda kantok. Otaba nukratul khatir. Nika serobani nika. Orang reda iya, jajal terus lagi, mon lopot letapok. Tapi orang sandi khotiri beda boleh syarata. Nje tapok ko akren tak nje. Darmah ki mulai belai deki biru guruna. Kambiatannya kan sekone. Ya tulit guru jeria. 4 mata. Sebab ilmu ilkon beda sekotu 4 mata. Beda sekotu keroyokan ilmu kain. Cepon kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu ria beda ilmu tabligh wajib keluar kain itu. Ya jia syariat, agama, wudu, salat, utang piutang carana dan nika tabligh. Beda ilmu takhyir lemele. Nika pon rajin nika. Kula kicai pon kiyen nika. Ilmu takhyir mele beda secara biat beda tak usah biat karena orang yang mustahik beda sing ngangku istikharah untuk meri'a ilmu jeriyah. Niki nomor 2 beda ilmu kitman kun kanjeng Nabi tok saoning lainna tak beri oneng di Allah. Secara sorih lainnya kainto tak paring. Cuma kanjeng Nabi tok sekuat setong kainto. Ilmul kitman. Para kanca sekalian saya pada mulje. Bila sampian ketemuan situ ngoreng tak kenal, sokor telok kainto penuhin. Bahkan salah situ ngetelok tandena orang wali je. Teroni nggak sampean nggih? Teroni nggak? Kita pate ngejepin tu. Arya lekadung keluar ya. Mun sampean teroni nggak ngerasa akir wa beli apa nje? Arya terpaksa arya lah. Muka-muka manfaat ki. Waliullah segena. Ya jeriaman macam telok ngalak situng bayi karena gampang saya situng kayak itu saya situng kayak itu nandaki orang si erasaki bi sampian kayak itu sahibus sir orang sandi sirrullah berarti mulai ketepatan sirrullah orang kayak itu ada benih wilayah kewalian. Man ajria orang seni tenen le tapi kainto le beteneng al khatiril awal ekoca nukratul khatir man ajria orang idza dzukirallah
otab wa idza ru'iya Allah pon nika tok setong nika sampian mun manteng situ ngoreng otab nyebutnya mana orang kan sebut sampian langsung atena hubungan bi Allah lah nyebut orang ruah mek hubungan bi Allah atir ya baik hubungan kelaban lain lah orang saya sebut ro andi sir aro beda benih wilayah kewalian iki coba bein saya beda ni kalau sebut kadang nyebut orang dia benih Allah saya menyertai dalam hati kayak itu kan nyebut ruah mulai engak kambi beda minta engak kambi jarang nyebut je tempat belanti kakek kenal jong bareng si fulan wah minta kenal je benar bede patok bila nyebut orang dia patok senoro berarti pangkatnya yang patok sangkune rahasia dia tapi bukan rahasia khusus tak napa punten tak percaya jajal nyebut Kiai Khalil Sidogiri almarhum sesepuh cek jeng lanceng aja cerita atika itu hubungan bi Allah sejanjan sebut deki Masya Allah leh Allah nurai sebut bila nyebut kanjeng Nabi Allah sebut malah sebaliknya bila nyebut Allah kanjeng Nabi sebut nika warofa'na laka dzikrok semarina angqadha dhahrok baru warofa'na laka dzikrok artinya idza dzukirtu dzukirta bila engkau sebut Muhammad tikan orang sebut mon tikai sebut engkau ya sebut sebutan lesan kayak itu hubungan ateh ngadein satu contoh Nabi kita Muhammad le nyebut kanjeng Nabi Allah sebut Allahumma sholli alaih Allahumma kayak itu aslinya ya Allah iyana ebuang yakni dan pasti gente mim bede ebingkeng gente Allahumma asalah ya Allah padui nyebut wahai Allah nika Allahumma kan nyebut kanjeng Nabi Allah sebut ateh ngadain hubungan deka Allah jajal sebut Yai Hamid deki ku tak beda ya Allah lecak noreng segawo Masya Allah tak kira nyebut Yai Hamid pas di budina sapeh tak kira aro tandena Mbak Yai Hamid sahibus sir orang andi wilayah sampian oneng dek ke Kiai Hamid pinter tuh Masya Allah le kita cerita aki kena tanya aki ku Masya Allah Allah sebut menabi Yai Hamid kula oneng acabis ya Allah le Allah sebut mari nyebut Yai Hamid jong kakek kenal bareng Bunawi rojong paman yang dina ada yang nyama Bunawi wah saya tak oneng Pak na Bunawi oneng kula Arab mek tahu jeng kanca kula ngaduan ajem le mari nyebut Bunawi ajem bene pas mari nyebut Bunawi terus nyebut Allah berarti pangkat Bunawi ya ya mah kita ngucap kor ngerti deh ya mah otak besape otak ajem otak bareng lain keng mun orang sahibus sir idza dzukira dzukirallah bahkan mun bisa sampean melalui khotir awal kele wa idza ru'iya Allah ajeling griya ketengal ke Allah seakan-akan Allah etengale oh ini kesoreh tanda nuring moga-moga oleh barokah kanjeng nonduk cetak ini tandene ta'adub
nero al-imamul qutub al-waliyul qutub wal ghaus Syekh Imam Ahmad Ar-Rifai ebek to Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani kain to adebu neng Baghdad qadami hadza ala raqabati kulli waliyin tangpak depakan ribede neng leer wali setunya ebek to neka dari negara Rufa'ah Syekh Ahmad Ar-Rifai mereng dek debu tak usah speaker bi kacek berempat negara neka mereng karena Syekh Ahmad Ar-Rifai wali kutub yang kita kaula boleh Syekh neka leer kaula dari negara lain kan makanya sambian montro ta'addub bade Syekh Abdul Qadir bila bade sebutan maca Fatihah nonduk cetak anggap pakte bakna Syekh Abdul Qadir berneng leer kaula sareng panjenengan Al-Fatihah ila hadrati sultanil auliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu wa ila hadratil marhum Kiai Thayyib rahmatullah alaih bihaqqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril Fatihah a'udzu minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin ataba foto sampean andi fotona Ki Abdullah Bajaran nggih mau nandi panteng semua abi jabi tabit kabit panteng neka hubungna ate ni kada Allah mun pacet nganeka insyaallah Ki Abdullah kainto termasuk orang seman lahu sirrun minal asrar wa ghairi ben lainnya Ki Abdullah kong langkong seki odi para wali-wali banyak yang samar muka-muka oleh baru kana wali akhiran wabillahi taufik Allahul muwaffiq ila sawa'it tariq wal musil ila ainit tahqiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.